Yesu oriemo jukloka chien kud i templo. Nwang'o chieng' madit mikadho par ruoth odong' kago. Ka kumeno Yesu ochidho i Yerusalem. Man e wuoke nwang'o i templo kecha dhano magibe luoro dhieng' kud orombe man amamde. Man julok sente bende gibedo kucha. Edong' emino thol kadel. Man eriemo gi kude cheke woko kud i templo. Edhenyo i sente pajulok sente cheke. Man eredho meza migi cheke karachielo opiny miwigi de. Man ewacho ni juluor amam kumae. Huwuodh gin ma inigi woko. Ududuok ot pawuora ni soko. Jolup bang'e gipoi dendhu ikum lembe mibuku maleng' mowacho kumae. Mar mi ot peri owang'o iya chalo mach. Ka kumeno ji-Yuda giduoko lembe ire kumae. In anyuka ang'o michopo timo ni nyutho kude iwania itie kuchopo ni timo gin ma inigi? Yesu oduoko lembe igi kumae. Uruomb templo ma ini. Man abigere kendo inindo adek. Edong' jo-Yuda giwacho ire kumae. Jogero templo ma eni oro 40 wi auchiel zo. Man in ke ibigere kendo inindo adek kende? Ento nwang'o ot mebewicho pire otie kume. Edong' ikare ma Yesu ochier kud ikind jomutho. Jolup bang'e gipoi dendhu ni ayang' ewacho lembe ma ini. Edong' giyo lembe mibuku maleng' karachielo ku lembe ma Yesu owacho. Eno lembe pa Mungu.